Palo e tlase ya dinyewe tse tjhotjhiswang ho phatlalla le naha e ntse le ngongoreo e kgolo, mme ho bonahala mahlatsipa a mangata a lahlehetswe ke tshepo. Mekgatlo e mengata e entse boipiletso ba hore molao o tiise letsoho. Sena ke ka mora tlhaselo ya sebudi sa mananeo a ditaba Lesedi FM e ileng ya tshosa setjhaba. Moqosi wa nyeweng ena o ntse a le ditlamong tsa sepolesa. Bahlanka ba molao ba re ba batla ho kgutlisa tshepo ya setjhaba. Etsa hore re bone hore re ba le makgotla a dinyewe moo di-case tsena di buelwang teng, le hore hape di-court tse kang tsa di-sexual offences courts re se re di matlafaditse in such a way that mahlatsipa a diketso tsena ha a be le direct contact le bahlekefetsi ba bona. O hopole hore ho ya ka molao lepolesa le a lokela hore le iketse moahlodi hodima nyewe. Le ha motho a ka qhala nyewe, lepolesa lona le lokela hore le nneletse seo le lokelang hore le se etse ho latela molao ho tshireletsa baahi ba Afrika Borwa. Ra bona go tshwanegile hore kopane le prosecution re kgone gore re unpack di-strategies tse di leng teng gore bone gore ha re tshwaragane ka matsogo re discussa di-case re ensure after investigation ha case e ya koto e ready for prosecution. Botjhotjhisi ba setjhaba bo re bo butse ditsha tse 55 ho phatlalla le naha ho thusa ho tjhotjhisa dinyewe tsa peto ha tse nne tsa tsona di le provinceng ya Freistata. What we've also seen is that there's been a huge increase in life imprisonments being imposed for cases that have gone through our TCCs. Mangaung le Joliputswa mmoho le Thabo Mofutsanyana ke mabatoa a nang le ditlaleho tse ngata tsa tlhekefetso ya basadi le bana provinceng. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.